Ke a o dumedisa ngwaneso ka lebitso le matla la morena rona Jesu Kriste. Re tswela pele hape ka thuto ena e ntseng re tswela pele ka yona ho mareka, mme kgetlong lena re tlo nka temana ena ya kgaolo ya pele, temana ya mashome a mararo le metso e mehlano ho re felle temaneng ya mashome a mararo a metso e robong. Ke re tsatsing la kajeno ke mareka kgaolo ya pele, temana ya 35 ho isa temana ya 39, mme ke thuto ya rona ya 15. Ke thuto ya rona ya lentswe ya selemo ya 15, mme ditaba tsena tseo re tlo bala ka tsona ka jebolena kapa re tlo bua ka tsona o ka di fumana Luka kgaolo ya 4, temana ya 24 le metso e mmedi ho ya temana ya 44 ho Luka 4 verse 42 to verse 44. Ke ya leboha, ke kopa ngwaneso ka motsotso ona re ke re etse thapelo. Ntate wa rona ya lehodimo, re ba le nako ena ya ho ithuta tseo mohlanka wa hao mareka a di bolelang evangeling ena. Ho Modimo, tlatsa ditsebe tsa rona ka kutlo ya nnete, o re rute Morena Modimo seo o se bolelang, hobane o re beile re le bahlanka ba hao ho phetha mosebetsi ona o hore re hlalosetse ba bang evangeli ya hao e ne halallang e tlang hara batho. Ke na le gona ntate ka Kriste mmoloki, amen. Ke a leboha ngwaneso. Palo ya rona ha re ke re e bale, ke kopa hore re hle re bale Luka mareka chapter 1 verse 35 ho ya verse 39. Ya re ho sasa a tswa e sale ka meso, a tswa tlung, mme a ya felleng a rapela teng. Mme Simone le banang le yena ba ya mmatla. Ya re ha ba mmona ba mmolella ba re bohle ba o batla. Jesu a re ho bona, a re emetseng e re teetseng hare ke tle ke rutele teng, hobane ke tletse hona. A nna a ruta masinagogeng a bona naheng yohle ya Galilea, a ntse a leleka le batemona. Pala lentswe e fella hakana. Morena e hlonolofatse ka Kriste morena wa rona, ya bokonjwa le mehla sena mofelo. E sa le ngwaneso re qadile dithuto tsena tsa rona, re ithuta mareka. Ke lekgetlo la pele moo re utlwang hore Jesu o tswile ho ya rapela. Thapelo ke puisano moyeng, eo motho a nang le yona le Modimo wa hae. Ke puisano moyeng le matla a ka hodimodimo ao e leng matla a fetisisang ao motho a ipehang tlasa ona, hore ebe jwale o ipeha matleng ano ke hore jwale o ya thapelong. Mona ho ne ho tlwaelehile hore ebe ha nako ya ho robala e fihla, ebe Jesu mmoho le barutwa ba hae ba kena ka hara ntlo yana eo ba robalang ka hare ho yona, ba bile ba robala mmoho moo. Ke ha ba ntse ba le mona Kapernaum habo Simone. Tsatsing lena leo re ballwang taba ena, Jesu o ile a tswa e sale ka meso, haholoholo a tswa ka madungwadungwane, a tswa a sa bue le mang kapa mang, a ya ho rapela. Temana ena ya 35, o tswa a sa bolelle mang kapa mang, ebile ha meme barutwa ba hae hore ba ye le yena. O ya a le mong, o ya moo ho kgutsitseng, ha ya lefelleng, empa o ya moo kgutsitseng, moo ho seng lerata. Mareka o rata hore bamamedi ba hae ba tsebe hore thapelo e ne le ntho e bohlokwa ho Jesu. Ha ele moo a tsoha a tsamaya,
a ilo rapela. Jwale tabeng ena ha barutwa ba hae ba tsoha, ke a ba fumana hore ba se ba le bang, Jesu hayo ka hare ho bona, ya ba batswa ba phasa ho ya matla. Ya neng a kgathatsehile haholo e ne le Simone, hobane moo ba nang ba robala teng e ne le hona habo, ke hona mane mo mohwehadi wa hae a neng a kulela teng, a bileng a phekolo hona teng. Mme o na ntse a re ebe batho ba tla reng ha ile mona Jesu o bonahala a le se teng ka hara rona. Ba ile ba tswa kaofela ba ya ba mmatla. Ha ba ntse ba mmatla, ba mmona kapa ba mo fumana, ba ya ho yena, ba fihla ba mmolella ba re ho yena, temana eo he moareng bohle ba o batla. Bohle ba o batla. Mona ba ne ba bua ka bongata ba batho ba hlokang thuso motseng wa Kapernaum. Ba ne ba bua ka batho bao ba sa kang ba fumana thuso ya hore mohlomong ba phekolwe. Ho no so tlile batho ba hlahang le dibakeng tse ding tse ngatanyana, mme batho bana ba tlile ka bongata hona mona Kapernaum. Jwale ba ne ba re mona hantlentle mona e ka ba o tlo batlang, hobane mosebetsi o ko bo etsa kwane, bona batho ba tlile ka bongata ka mane. Pele re sheba karabo ya Jesu, ha re inahane ka tsela ya ho ithuta ka thapelo ya Jesu. Ha ke re ithute hanyane ka thapelo ya Jesu, ona thapelo ya Jesu mona bohloko ba ne le eng. Le ha mareka a sa bolela hore na Jesu o na reng thapelong, mabaka hae a ho rapela e ka ba latelang. Ya pele, Jesu o fane ka ho hongata ho batho, jwale o hloka hore ntatae ya mahodimong a mo fe matla a matjha le ho amohela kgotso e tibileng moyeng wa hae. Matla a hae a sebeditse ho tlisa bophelo. Matla a hae a sebeditse ho leleka bademona, mme bophelo bo bongata bo fihlile ho batho, mme taba ena e etsahetse mono Kapernaum. Jwale sena o kopa ho Modimo ntatae hore a mo fe se tlatsang matla a hae. O batla thapelo, o rapela tje ho Morena Modimo hore Modimo a mo fe matla a tlatsang matla a hae. Moruti, moreri, mmoledi, tshebetso ya hao hara batho e o hloka ho kopana le Modimo ntate wa hao ya mahodimong hore a o tlatse ka matla a tswang ho yena. Mosebetsi ona ho thata ho o etsa o sena bophelo ba thapelo. Haeba thapelo e etsahala ka sowelo, mohlang oo o nang le sebaka sa ho rapela, o tseba o sontso tsamaya bothateng bo boholo tabeng ena ya pitso ya hao. Pitso eno Morena Modimo o nebitseng yona, e hlile ha ona ho etsa letho. Nako ya thapelo e itlhaela fela mohla ka nako ya sowelo. Nako le nako o tshwantse o be thapelong. O be thapelong, o ka ba thapelong le ba bang, empa o be le nako e o nang le thapelo ya hao. Ke taba ya pele re ithutang yona mona. Taba ya bobedi re ithutang yona ke hore thapelong moo o na batla ho ntatae hore na a nne a tswele pele ka tshebetso eo Kapernaum mona, kapa o lokela hore a ya nqale bakeng tse ding na. Ha re ke re tsebe hle hore tshebetsong ena eo ya Kapernaum, Jesu o na sa fellwa ho hang. O na a le mothating o jwale a neng a le haufi le hore jwale a hlahise mehlolo le ho fodisa matshwelotshwele ao. Empa Jesu ha buisana le ntatae a mo lemosa hore le ha o le jwalo, ha wa tlela ho tla phekola ka bongata batho, empa o tlile ho tla ba Mesia, o be e mong
o be wa bohlokwa le ho batho ba bang, mme taba tsa hae ne di tshwanela hore di fetele metseng e meng hape. Ho Modimo ntatae thapelong, o fumane hore nako jwale ke ya ho tloha, kapa re nama ho ya metseng e kgaleliya. Taba ena e re ruta eng rona re leng bareri le baboledi le baruti? E re rutang taba ena, e re ruta hore ho rapela kgafetsa ke ho ipoloka, kapa le ho ipoloka dipolelong le Modimo, kapa ho ipoloka dipolelong tsa Modimo. Dipolelo tseo tsa hae di re fa matla, di be di re fa bohlale ba ho etsa. Taba bobedi ke hore rona ba sebeletsang ba bang re lokela ho fumantshwa matla a tswang ho Modimo. Haeba batho bana e le ba Modimo, mme jwale re sebeletsa batho ba Modimo, re tshwanetse hore re nke matla ho Modimo. Matla ao re nang le ona a re a fumantswe ke Modimo a tshwanetse ho tloha ho rona a fetele bathong. Batho bao ba tla ba be le matla le bona. Jwale rona ho tshwanetse ne re kgutlele ho Morena Modimo, re nke matla a matjha. Ke seo bosebeletsi tshimong ena ya Modimo bo re qosang ka mehla le mehla hore re lokela nako le nako re nke matla a matjha ho Morena Modimo ka thapelo. Thapelo e re thusa haholo karolong eo. Le ha re ntse re lokela ho rapela le batho ba bang, empa re lokela ho lemoha hore thapelo ya boikhutso moo o leng mong ya hlokahala matlafalong ya hao tshebeletsong ena. Bohle ba o batla. Hona ne le hore hantle o batlang mona, ha o hloka hakana ke batho bana ba Kapernaum. Batho bana, barutwa bana ba etsa phoso e kgolo. Ba nanne hore Jesu o tletse fela hore a phekole motseng o, agenda ya Modimo e mo batla hore a fihle dibakeng tse ding hape. Empa Jesu a ba araba a re metseng e re teetseng hare ke tle ke rute le teng, hobane ke tletse hona. Sena se ne se bolela hore tshebetso ya pele le se le bone e etsahetse Kapernaum, sinagogeng e etsahetse Kapernaum mane ha bo mohwehadi wa Simone. Mme jwale ho lokela hore ho etswe tshebetso e nngwe, le bone e nngwe ho ile ha phekola ba bangata, batho ba ngata haholo. Tshebetso eno ke mothati wa pele ono o etsahetseng. Ho lokela hore ke ye le o metse e tshwanetseng hore e tle utlwe thuto ya ka. Tshebetso ena ya hao o le moruti, o le moreri, o tlameha hore o rere phuthehong ena. Ha o fumana polane se o beile society-ing e itseng kapa lekaleng le itseng, o le moreri kapa o le mmoledi, o le moruti, ha o ntso tloha phuthehong ena o ya phuthehong yane, e hle ke mosebetsi oo e leng taelo ya Morena Modimo ka yena tshobotsi eno. Ha o tlo ruta phutehong ena fela, empa hona le tse ding tse lokelang hore di utlwe thuto ya Modimo, di utlwe thuto ya Modimo ka molomo wa hao, hobane ke tletse hona. Taba ena eo a e buang, ba bang ba re o ne a re ke ka lebaka lena ke theohileng mahodimong ho tla lefatsheng. Ke ka lona lebaka lena, sena se ke tletseng ke lebaka lena le entseng ke theohe lehodimong ke tla lefatsheng. Ba bang ba nahana hore polelo eo e ne e re ke ka lebaka lena ke tlohileng Kapernaum ka madungwadungwana, ka nako eno le mpone ke etswa, kapa ha le mpona ke etswa fela le bone se ke le siyo. Ke lona lebaka le entseng hore ke tlohe Kapernaum ka tla mona moo le mphumanang ke le hona teng. Ke sona se ke tletseng hore ke tle ke ye metseng e meng le ba bang ba tle ba fumane thuto ya ka, jwalo ka ha ke tletse hona. Thuto ena ya 10 ngwaneso le 5, thuto ena ya 15 e re qetang ho e fumana hona jwale, e re ruta hore ha re sebeletsa Modimo, ka hloka matla ka mehla le mehla ho tswa ho yena a re romileng. O tla re fa matla a ho etsa, le matla a bohlale, le hore lemosa
se re lokelang ho se etsa le hona re tshwanetse ho etsa ho se etsa neng. Ka nnete ka jeko lena ke kopa hore thuto ya rona ka jeno e ke felle hakana. Re tla re qetela ka ditemana tsa ho qetela mona moo jwale re tle be re nka ho qetela kgaolo ya pele ya mareka. Ha ke re rapele ntate wa rona ya halalelang, e ba le momamedi hohle maleng teng moo maleng hona teng, o mmaballe mosireletsi, o re fe thuto, o re fe thuto, re rutehe, re rutele ruri, hlola le rona Modimo. Mme jwale mohau wa morena rona Jesu Kriste la tona Modimo ntate di be le rona bohle. Amen. Ka nnete ke lebohile momamedi ya motle. Haeba hona le moo bonang eka o ka etsa di-comment, ha ko etse jwalo. Moo bonang hore o ka etsa wa etsa subscribe, o hlo etse jwalo hona teng moo bonang hore taba eno e ka etsahala, e le hore tle re tswe hore ha di tswa o hlo e fumana hang. Ke a leboha. Kgotso.